Yo bimana pacarama ya sangi makasing ene ekia pure macarama ustas de matogaga isat nama sagi iya makun raya matin luma to ima gosip na maulud teti telo minenggarang eta tambah ni makokut tani telo pantai-pantai mega pantai-pantai tagatu di dalam kitab Sirrul Asrar kitana Andre Buruta Syekh Jalaluddin Rumi kemudian ia kita dinukil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani judulnya ya kita Sirrul Asrar ia ko bahasa ugina rahasiana rahasia lalena yaro kita angka si dihades koro narampe nabita makini nabita yeko angka tahu umur di bawah 40 tahun yeko tudangi tapasan resa nasapa ia tu tahu maponco umur ampi kedona nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam de nangka napatasik kei atinna tawe de nangka nakatai patasik kei atinna tawe namoni yaro tawe salah-salah de napatasik ke atinna jadi kalau ki contoh nabita de tu na wadding itagur tawe ko tangana tawe de wadding tasik ka atin tawe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى الصلاة والسلام على نور المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما بقي من النبوة إلا رؤية المؤمن. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. Saya muliakan, saya hormati Bapak Kepala Desa Wele atau yang mewakili beliau, Imam Desa Wele, para imam kelurahan, imam desa, imam lingkungan yang hadir. Saya muliakan, saya hormati Imam Masjid Ittihad Malake ya, bersama rombongan. Saya muliakan, saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita yang hadir pada kesempatan yang penuh mubarakah ini. Ya biasana ye kotang ngasoy na maulu taweng biasa ya ro cakarudu taweh ya apa ya kawita ibu-ibu biya ano aga sana cakarudu mana wita cakarudu kibu ya insyaallah Bapak Ibu dimuliakan Allah dena malampe caramaku karena maulid ini tentu pada ipahaman ngi maka dah tahu mat maulud tahu tungke tahu maulud tahu. Cuma yang jadi masalah Bapak Ibu ya kot imam maulud dega ga hikmah lolonga pole cara mana ustaz berarti itu lo kabawa miki istilana mengkalinga carama pabari solang aga ya sa pabari solang bu biasa mo kimita pabari solang kopi ga kimita aga ya sa pabari sola bu ya iya sengi pabari solang iya ko angka pabari ase itapang ase matum masu berarti masolangi pabari betul tidak ya
Jadi eko pak macarama ustaz purai macarama ustaz pada padamu yang angka pacarama degaga pacarama iya na tu yasa pacarama pabari solang jadi siap tahun ni ke masih kita timobi pacarama politiga rasa ke pacarama korma kasih yang kalinga ke pacarama polisi drap jenggo yang kalinga angka pacarama polipendra makasih yang kalinga angka pacarama polisi engka makasih yang kalinga yuk di mana pacarama ya sangi makasih ini ekia pure macarama ustaz de mato gagal isat nama sagi iya makun raya matinulu mato ima gosip barati sinin na yaro pacarama matau tauki mobi pacarama pabari solamanan ya mudah-mudahan ustaz ya makokwe taniato pabari solang amin ya insyaallah ya Bapak Ibu kita salawat dulu kepada Nabi sabak siat dijamina pole ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi masalawar ni Nabi wikasiseng isalawaki pole ripong Allah Ta'ala dan niya malaikai wika 10 nigi masalawa wika 10 isalawaki pole ripong Allah Ta'ala dan niya malaikai wika 100 jadi sekarang saya ingin mengajak kepada seluruh bapak dan ibu sama-sama masalawat ki jodoh lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam semuanya Bu sallallahu ala Muhammad sallallahu alhamdulillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati hari kelahirannya, bukan hari kematiannya. Bu, ya Nabi diperingati hari kelahirannya, tidak diperingati hari kematiannya. Yeko hari kelahiran disebut maulud aso ancayingan. Yeko kematian disebut haul hari kematian. Yero biasa ide ipapole hari kematian. Mati Andre Guruta umpamanya diperingati haulnya. Ya. Biasa ko mati ngaki diperingati takziah hari kematian. Ya Nabi denang ka diperingati hari kematian, yang diperingati adalah hari kelahiran. Itulah yang disebut dengan maulid. Magi Nabi diperingati hari kelahirannya, tidak diperingati hari kematiannya, maka dari seisan atau pandritata ya Nabi lahir tidak pernah mati. Lahir tidak pernah mati. Bu, tanggal siaga najaji Nabi ta. Hah? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Oke. Ya. Pertanyaan kedua, Bu. Ya. Tanggal siaga na mati Nabi ta. Hah? Desengi. Ya, desengi. Ya, jadi secara kasat mata atau secara zahir Nabi itu meninggal tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ya, tapala-ampala ya robo aja na iti telo bawa yang garang. Ena maulud ti telo mining garang. Ita tambah ni makoko tani telo pantai-pantai nga mega pantai-pantai tak gatung. Ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, secara lahiran Nabi itu lahir pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal.
meninggalnya juga 12 Rabiul Awal. Akan tetapi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia kolokaki di tanah Madinah. Apa ya tu Nabi tak ke Madinah mati. Kuburannya Nabi ada di sekitaran Masjid Nabawi. Ya rokok burukna Nabi tak angkai rilalenna Masjid Nabawi yang biasa kita sebut dengan Raudah, ya. Atau kojok kita we umrah, lau kita we haji, biasanya itu dia pergi ziarah di Masjid Nabawi yang disebut dengan Raudah. Ya ro ya senge Raudah Pak, antara mimbaranna Nabitta si bawa bolana Nabitta itu disebut Raudah. Ukotoni rombonro iko buruk Nabitta. Ya, maka dari Nabitta nigi to siaraika riwattu mateku pada moi rina siaraiku waktu tuaku. Yana tu sabakna isunnakan itu lau masyara ukoko buruk na Nabitta. Bu, kojok kaki masyara koko buruk na Nabitta, si salai ko tojok ka masyara ukoko buruk na ninita. Ya, ya kojok kaki masyara ko buruk na ninita, ko buruk na moreta, ko buruk na lakaita. Ye ko tamaki ko buruk tamaki ko buruk desa na to tama calori na ko buruk tamaki lori lalenna ro agasan nai pekuburan agai baca isunnakan ngi mak beresallam. Assalamu alayka ya ahlal kubur wa rahmatullahi wa barakatuh. Bu, assalamu alayka ya ahlal kubur wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya naro dibaca ko tamaki calorina ko burue, tamaki ko burue, ya. Ya dibaca. Tapi kalau ki celengi ko buruk na Nabitta, de nang kanapa guruan itu fandritata maka da baca ya ro assalamu alayka ya ahlal kubur. Agak play baca. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habiballah. Magai na de na tumakada assalamu alayka ya ahlal kubur na sama iyaro Nabitta de mematonan kanamati. Rilalan nasi dia hadis man salla alayya nigi masalawa lori Nabitta napatukong ipong Allah Ta'ala hakikin na Nabitta untuk balay salawat na to angkay masalawa rin Nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya ya Nabitta di sisa-sisa nawadi makadaki wafat Nabi. Yenatu mako kue mega tau kurang ajar. Magi wakada kurang ajar na sabatiaro na sapa makada tanggal siaga na mati Nabitta. Bahkan sekarang saya lihat viral di sosial media, ya miro na sapa makada hari kematian Nabi, dan kana sapai hari kelahiran Nabi. Padahal matau-tau ya rutu pandritata yang dicari, yang diperingati adalah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Ya, tunggu dulu nak, matu pima cerita. Ya, angolo kokonya jolo Mana ka dia mak barasanji toko ko tu jolo telo angolo koko naik ke. Angolo ke. Matu pima baca telo menghadap sini. Menghadap sini. Ya, menghadap sini. Ya, lanjut Bu, lanjut ya. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuan diutus Nabi rilebo na ilino dua mi tujuan na Nabi ta. Yang pertama, tujuan Nabi diutus di muka bumi ini di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin
illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad purade utusuk ko mancaji suro rilebok na yelino kecuali saya mengutus engkau untuk apa? Untuk menyebarkan satu kalimat, yaitu la ilaha illa ana fa'budun. Degaga perhatikan tare jolo ilulu pusa e fa na turun ke pusa. Ya. Muhammad. Ya. Dewu tusuk ko mancaji suro kecuali la ilaha illa ana fa'budu. Apalatukan ngilori umay. Maka dek gaga mapatu, dek gaga mapamate, dek gaga mabere dalle, dek gaga mabere atutungan, dek gaga mabere lasa, dek gaga mapapaja lasa, illallah sangadinna pun Allah Ta'ala. Jadi tujuannya Nabi ta yang pertama adalah menanamkan akidah. Nah Pak Guru ki Nabi ta mapasiwah. Itu yang pertama. Pasewai pun Allah Ta'ala. Aja lalu mupat doi pun Allah Ta'ala. Ya. Pegaya sama Pak doi pun Allah Ta'ala. Yeko terang-terangan dena gaga pada riolo. Yoro riolo Abu Jahal aga na sumpah. Yeko mangasoy ase umpamanya. Gandum itu dipanaskan di tengah terik matahari, ia sunyi di tengah na asoy, pole matang asoy, maka day Abu Jahal sumpay matang asoy. Nasaba alena mawiriki tayang, alena turrak kuingi asewe gandum. Nasumpay matang asoy. Meloy minung madakay, dega gaway mataw-taw nga tika. Turung ibu siye maka dasi sompay waye nasa baali ng meriki uway na ang kay fakin menong makukade nagagato sompa matangaso bu angka mo pagkataw makukade sompay matangaso di gaga angka gato sompay waye di gaga, betul tidak? Cuma sekarang masih banyak yang disebut dengan syirkul khafi. Napadoi pun Allah Ta'ala, tapi dena sadari alena mapadoi pun Allah Ta'ala. Ayan na mega makukoy. Tiga contohna. Kung malasalasa ya na, malasalasa ya po na, pule ni Dr. Roe de panapaja, tapalawi ko sanroy makadamagi je ni ya pokui pura ni mandre pak bura pole ni Dr. Roe na de panapaja tapa makadai sanroy nasang ay kumita-ita ya po tae nenena la salasay denang kamu cele-celengi ko buru na nenena elok ka ni kasi masyara ko buru na solo uway ko buru na pamakadang kanimanya nenemu celengi kaninya ya po mu celeng ko aja mo tila salasay wiwa itu Mapa 2000 Allah Ta'ala nasa sinenena la salasay ini. Ziarah kubur boleh, tapi ko yakini roko buru mak bere lasa masolang itapeta. Kasinna nenena waktu natuo si senna mati na lasay ngapona ina yasa nene cilaka. Deto gaga kumema korodi degaga di? Degaga. Ya, oke. Agapi biasa mapa doa. Contoh. Iya kumapotoy tapang matay na sa aja mo apoto si patelu mate tu sedi mapadoy berfoto bertiga mati satu itu syirik. Pak biasa tong kamakorona sekolah kumapoto si padoano aja mo apoto si patelu pak mati sidi halo maka daka deto na siddi mi mate namo talu-talun na mate to namo ya rupa foto na mate to betul tidak? Ako nadapi aja lo na pasti mati. Jadi dia nawading ipat dua pun Allah Ta'ala hanya dengan persoalan-persoalan seperti ini.
Biasa to ya ro, tapi kumain uledek gaga makoro. Biasa ya ko amati ngi. Majai pawalung itaw ya, aga na sengate ke majai pawalung. Majai kaci, kaci di aga sena kain kafan. Kaci mato sena jadi kaci. Ya ko majai pawalung biasa ya ro. Tapan kasih tu mate naseng. Aja mu patu-patu aja mu pasi tola-tolai. Si tola-tola tu kuna boleh mate. Apa dua ribu Allah Ta'ala. Dega aga hubungan na pito si bawa tu mate dega aga. Ya lebih parah lagi, ya ko matenga ngi magere manu ya wana denenge angka gakoy makoro. Angka gakoy makoro. Mako manang. Maje mo mangaku. Ya, ako amatenga ngi magere manu ko ya wana ad denenge makane nasa patula na nasa bari angka balin na tomate. Manang ka manu balin na tomate. Apa dua manang yoro? Kalau magere mano ki melo yandre tidak ada masalah. Tapi ko angkaniana maka da igere manue patolana tomate mapa doi pong Allah Ta'ala. Inna Allah la yusyriku bihi syai'a. Inna Allah la yaghfiru ay yusyraka bihi syai'a. Pong Allah Ta'ala dina dampung ingi dosa bangsa na yoro. Ini bahaya. Surah Al-Anbiya ayat 25 tujuan na nabi tay pancaji yamiro. Aja lalu mupat doi pong Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Dek gaga mapatua, dek gaga mapamate, dek gaga maberedalle rilain nai pong Allah Ta'ala. Perbaiki keyakinan. Itu yang pertama. Agapi biasa mapat dua. Biasa ya komangotoi mamotoroi. Tapal lepui coki. Aga sana kome coki mato. Hah? Meong ya. Aku kampoku meong koko ya aga sana. Anakku bisa menyesang coki. Ayah secoki. Oh meong, macam mana meong ya? Ya oke, meong. Ya rupa biasa angkat tu tahu ya ko mangotoi. Ya rega mamotoroi. Tapal lepo meong. Mate ya romionge tapa mataru lepa na doko ya romionge napa sapa ko nasa pakya pute kalaman na waju lalen na waju pute na lagga ya na pake doko orang ya romionge magay makarre nasang makarama nasang tapi ya ko mangotoy mamotoroi taw na lapo na buculari mapado to ye wah makarama imionge na taw angka ga koro mapakoro ay dega ga kumay ya kumijupan da mega ya ini jamaah dimuliakan Allah. Wah salah satu itu apa doang ia komion na lapul lepa dokoi na lemu ma dicedeceng ia koto na lapul na bucul dari maka magi mulari nasa tanah lari ki dapat diri ki matu tahu ya ko yoro de tol mari gaga lari ko lo kantor polisi tapi ko batuan na tahu mulappo na tidak ada tanggung jawab maka itu salah satu akidah yang rusak magai nasengi makarama miongi. Nah itu Bapak Ibu dimuliakan Allah ya rorilalenna agamai angka yasang ad-doa angka to yasang at-tafaul ya roidi nene tariolo pak dena pak dua tapi tafaul asana ye para lutai bedakan ini pak apa angka to tahu na semanang ya pak dua ngasana de akhirnya ya makoke muncul anak-anak muda baru mak guru agama salamana tawe magai na semana mapa dua de contoh Dewi Sengia Komai ya daerah ta ya ro di kampungku iya di Bone ya karena saya lahir di Bone pak ya ro komelo imatana tawe angka so aso na pitte maka daya ko so makoye makasingi aso makoye majai angka tu maka da o aso makoye si Andre Nagai o aso makoye ujui ini pak sebenarnya tergantung cara kita memaknai wadi mapa dua wadi tode sisong pampuli pak ya ko angkatan ratandra aso
nataro to matuat tariolo angka mapaduang katode contoh biasa matoto yang kalinga aga contoh na makanya to matuata aja mo tudangin na ang kalungunge na kanna kolektang ya aja mo tudangin ang kalungunge na kanna kolektang ini sebenarnya tania letakkan naki tapi ko timutudangin ang kalungunge nomor rosid di mapecha ang kalungunge nomor 2 wadi mabat tu kau-kauna nomor 3 majabaun na yaroburimu mutitudangin ang kalungunge ipake si matulewu pahami dah dena paduang cuma carana to matuai mak bicara makam pareng alusu ya ya makoko yang nanai pak na semana mapadua bangsani aro padahal di dalam agama Islam Nabi itu biasa mengamalkan doa dengan bentuk tafaul contoh Nabi ta angka sahabatna namanya Abu Bakar. Ya roh Abu Bakar As-Siddiq kadang-kadang akan napedi ulu. Ye koma pedi ulu na Abu Bakar nasapa igemna Nabi ta namo silampami. Nasapa igemna Nabi ta namo silampami. Nataroi ukulalen na songko na saruben na sorban na. Panguluta Abu Bakar napake yero songko na angka gemak na nabita siko angka napasang yero gemak na nabita welua na nabita paja mapedi ulun na panguluta Abu Bakar As-Siddiq ya riasa tafaul tanya parelo doang tanya paduang na ekia saisan na to pandritata nasengi tabarruk itu namanya tabarruk mala baraka ya to na to di makokwe malariada iya ro biasa ro ananay ko singkang kumilo imasulo macarama malaway nati bulanan de guruta nasuru yapi-yapi ng malabaraka dena padua wang kato tahu na semana mapadua Nabi banyak tafaul contoh di dalam kitab Sirrul Asrar kitana Andre Guruta Syekh Jalaluddin Rumi. Ya, Syekh Jalaluddin Rumi. Kemudian ya kita dinukil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Judulnya ya kita Sirrul Asrar. Ya ko bahasa ugina rahasiana rahasia. Lalenna ya kita ang kasi di hadis koro. Narampe nabita makere nabita. Ya ko ang kataw umur di bawah 40 tahun. Halo. Bu. Yeko angka tahu umurna di bawah 40 tahun. Yeko tudangi tapasan resen nasapa. Ia tu tahu maponco umuru. Nah itu. Teka hadisnya naro. Ya tafaul. Ya. Ya. Jadi aku angkat tahu ia na tudang tapasan resen nasapa maupun umur ya tu umurnya di bawah 40 tahun. Ia ko lebih ni 40 tahu boleh silakan sandar. Ya. Maka dah mapa dua gero tidak ini ada hadisnya. Ternyata dikaji itu Pak dikaji. Ternyata angka ibarat na yero narampi Quran reguruta Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dia reguruta iko angka aju purai tanang depa na malade tuona yaro aju kajunge tanak tanange na tulisungku ni kiri kana ti sungku dena meta tua ya tu tanak tanange dena makasituona ya ko pura ke mata na kalapasawi pura ke mata na ngaga senai mata na cengke depa na maga tilisung ko ni kiri kana tumelo lewu yaro tanat tanange iya tu tanat tanange de na malampe umuruna betul tidak Pak maga de na makasing akan rena urena jadi aku angkat tahu depa na dapi 40 tahun umuruna
Iya na tuda tapasapa sandreseng, iya na tuda sapa sandreseng. Ay, dia na malampi umuru na itu tahu itu. Ya, dia na malampi umuru na matu itu ya. Ya, maga dia na makasing ure na. Ini itu namanya tafaul. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Bu, lanjut. Napi sih dibahas ya. Napi apa sewari pungan Allah Ta'ala. Tugas Nabi yang kedua nih Bu, kedua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, saya tidak mengutus engkau kecuali hanya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi tepak pamasih. Ya Nabi tepak pamasih. Bu. Wah, oke. Naturungi mana pamasih? Bu. Nah, ini naturungi pamasih, ya naturungi puse. Makanya tiu gorei ki matin ramangi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, saya tidak mengutus engkau kecuali menjadi pamasir yang mana nak alangi, yaitu Nabi ta pamasir. Contoh Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ta ampikedona Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de nangka napatasik ke atin natawih. Halo de nangka nakatai patasik ke atin natawih. Namoni rotawe salah-salang de dapat tasik ke atinna. Angka Arab Badui pak majenne salah-salah jenne na nabi say jarinna napa nabi say ajena napa nabi say tapana napa nabi say da culinna si sele-selereng iya nabi ta de na langsung makada fulan salah-salangi jennemu de ya ro nabi ta de napa tasik ke yatin na tauwe. Bu, nabi ta dena poji patasik ke atina tahu. Jadi Nabi ta naitaye Arab Badui majenne salah-salah jennena. Ya Nabi ta nopi pangulut ta Ali Ali adape ko mayolo. Madape pangulut ta Ali na padangi Ali Ali ajenne ko yolo ko tuwe cedena aga sanayaro na Arab Badui. Majenne pangulut tali corona fadecing jenne na yarna Arab Baduye tinatangani ro pangulut tali majenne nabi say jarinna nabi say timunna nabi say ingatna na sapu-sapu janggo na ya kodega janggo tajana tasapuing ya napa nabi say tapana jarinna letu sikuna ya nabi say mana yaro madeceng maka denna ya Arab Baduye. Wah, salah-salangi ron na jenne ku kaparo apa dena pakor na pegaw Ali maka de yaro Arab Badue madappe lori nabita ya Rasulullah pura ka den re majenne dena pada modele na jenne ku si bawa jenne na Ali kira-kira maga jenne ku suruh Allah Ta'ala maka de nabita ajenne ku pada carana Ali majenne ite gerena. Majenne ni kasi na Arab Baduiro na cueri pada batena Ali dena tersinggung carana Nabi tapaguri ro Arab Badui majenne pak padahal manasa salah jenne na dena kada salah jenne musalai de jadi salah satu itu ampena Nabi ta la yaksutul qalbi de na poji mapatasik ke ati. Ya. Jadi kalau ki contoh Nabi ta
De tu na wading itagur tawe ko tangana tawe. De wading tasik ke atin na tawe. Tasik ke atin na tawe. Namun ni salah-salangi isa parengi cara na de na ipakasiri si tawe. Itu ampe na nabita. Yena tu ko morowali baru-baru tu mega tatale ko HP. Matangangi mapasampaja natapangka nagajang. Weh, manang ka nagajang imangi matanga mapasampaja pa. Magai latar belakangnya ada. Ternyata kasi iro loke gajang iro imangi malewalada ni dipatasik ke atinna. Sembarati padangi. Ye ko lewu ko masige nasan mujam-majamang ye ko masige aja mo ti lewu ko masige sa bara kasi mede law si masige ro sandalana de na tungkam menrei ko lantai na masige saliwan nasa mana ka sandala mo penre ko tu cauni ro kapati amparang ti bangku lo masige matangangi mapasampaja pa iman nale bangkuna nagaja pa inga masampajang ina ro waselena. Maka daniga salah itu magajange salah to ye nae magai na poje te patasik ke iatin na tawe. Jadi set di ampe kedo na paguruan nabita aja lalu mo poje patasik ke iatin na tawe. Itu konsep Pak. Halo? Namoni salah. Namo salah. Iya na nae makokoe na poje patasik ke atin na tawe ko nasang isala tawe. Wah salah cede na patasik ke atin na tawe, salah cede na patasik ke atin na tawe. Ya. Natania anana bawang. Namo pemerintah makokoy megatoni denis sengip pakalabi rayana. Maka di masyarakat makurap penghasilan aja mau tulip pendrai pajak majoge ke kantor DPR. Terjadi kerusakan di mana-mana. Magai dena ya pun na rosipa na nabita aja lalu mupoji patasik ke iatin na tawe. Itu namanya akhlak. Aja nana to bicara to lain. Bicara di sebola nih bawang. Biasa ya ro antara suami dengan istri dena iseng isi hargai. Bo. Iya wenggarang ada naugi Pak. Wenggarang angkayaro oko di kampungku toko adat. Tania toko adat pada makukui maka dia toko adat lumi bawi pakai lebih deh. Ya ropa nene tariolo ya kona suroi anakna na lomo bira ka siti ya ko jokai ro anakna de pana joka anakna no biolo na aja mo gora wana endre ko di bulana abire selle ko yolo napa tuda ko na napa mo padam makada enobiki ambokku heti ya apa to nanay makoko de nagagama ko ye koy suro makada lo mo bira ka siti de pa na tuy po lari ni napel la tuy wana de nenge gora ni oh siti no bi ko indoku kurang ajar tidak ada sopan santun dalam keluarga Pak ya roi di ada naugi Pak salah satu keberkahan Poleri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu malariada sitonganna ampena nabita. Yaro nabita panguluta Khadijah, yaro Khadijah bene pamulanna nabita malada na pakalabi nabita pa. Riwatunna purai po bene Khadijah. Egana li sebulana Khadijah pa tausogi. Yaro nabita de nang kanai iwereng kaca poleri benena. Ia ro kacai ninungi mana to tawe denangka papa kalabina Khadijah itu Nabi disediakan gelas khusus oleh istrinya dega gawat diminungi kecuali Nabi tak khusus utaneki bu angka mana mua gelas khusus na lakai tak gora mana nak ada dek agah bu iya ro pangulutta Khadijah
denang kanapinong ilakain na dengan gelas biasa. Dapat sadia nga sediro kaca pak. Ya biasa ro katu kaca malupo-lupo ya. Itu gelas pak hanya untuk Nabi. Untuk apa? Untuk memuliakan Nabi. Papa kalabina benena Nabi. Talori Nabi tak? Itu kalau ada tamu pak, harus itu diangkatkan gelas khusus untuk suami diminum. Gelas-gelas yang lain untuk tamu. Itu dibedakan. Itu salah satu adat istiadat. Ya apa ini mako ko dega makoro dega pak. Nah, ini penghargaan akhlak dari Nabi. Ya komelo kilolonga baraka. Nah itu. Bu. Ya bapak-bapak pale, bapak-bapak pamatin rumah bapak-bapak. Ya tuh pak. Ya komelo ki mak baraka waramparata. Poliata. Angka tu papa guruna Nabi ta makada yadainil mar'ah barakah. Yaro limana makun reye baraka. Kira-kira pak ya ko pura ki majama pole aga sana matari magaji ki. Iba kata ni gayolo beneta atau tidak? Bu. Ya ko angka poliana lakaita na pakatan niki gamana yolo. Nabakatan ni mana muki? Baraka ya tu bu. Jadi ia tu koloki ma baraka rumah tangga ta. Ia ko angka gaji ta tapakatan ni yolo beneta. Napa ini akan makada hada barakah. Baraka ye. Ya romakun raye desa na alai napali sup emang makada pura ni wakatan ni baraka na. Ala pema pak. Paya konakatan ningi urane na emakun rena balanca mana ngimatu. Tujuannya itu mengambil berkah. Ya. Nabi tamakada ye. Ye komelo ki ma baraka poliata pa. Ye kopula ki ma tarima gaji. Purai timba bere. Purai pa bere asewe. Manca jidoi. Pakatan yolo beneta baraka. Desa gaga itaro ko kantonge. Ipakatan ni manang baraka. Ye kopura ni nakatan ning elo pemang baraka na memang mimelo yala. Itu sunnah. Maka da ustaz, feke ye carana ne ko nakatan ning idena na leppe. Ini masalah. Itu yalai baraka na pakatan ni ro makun reye. Ya. Ya kopura ni nakatening ibadan ni makada aga melo ibalanca makna alen ni cede aja ya lima nangi aba kato makun la ilaha illallah ya ko angka poliana lakain na desa dia nakatening na lamanang tapa magati lo matawapo ko pasaeng aba ya tu makun ya pak. Iya itu namanya apa pak penadinang ngomel. Ya ngemil napoji tu lima macam nih manre aro tuda manre ni telo itu namanya ngemil. Ngamol napoji mak balanca. Woi macam ni nalo ke mana pak badue. Ya tu lalu natasi minggu ya kuang kemakun rede nalo ke mata wapa ko basai menre tensi darana. Ya. Kemudian agapi ngomel. Ia makun reye, ia apa namanya apa penadina ko timanan nang. Ite gare macerama ustaz yolo na gosot toy mak gosip mondri. Amakko ni yolo. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napaguru ki ampikedo di dalam rumah tangga. Ya ko angka poliat tanah senabita tapakat tening yolo beneta untuk lolongan ibarakah na yadainil mar'a barakah dua itu lima nama kunri angka barakah. Di sana yareng ipakatan ni bawa maka da kupurani wakatan ni mo karawa mana alay me pemang.
Itu namanya berkah. Ya. Terakhir. Apa mega ni wita si selle ni utuna tatong pura si kiri kanan kiri. Yan na wita capu ni taloin andre mana na dia pernah latu cara marah. Terakhir. Oi. Ya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya acara ta ina paparaka ipong Allah taala nalitay pa masih narilolong baraka na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala'in wal waba. Allahumma arzuqna nuran min nurihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qalbina wa fi hayatina wa fi damina wa fi kulli a'malina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qaharir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.